Mhm. Danas smo pripremili drva za jesen, zimu i proleće. Do sljedeće sezone. Nadam se da će nam to biti dovoljno. Doneli smo i obezbedili siguran ogreb. Još da oberemo grožđe. I da stavimo zimnicu. Jabuke su ove godine rodile kao nikada pre ovdje. Sve je ostalo ovako i onako. Danas neočekivanih 30 stepeni. Imamo sinjak po šupom, po štalskom šupom.